de mi avión We're in your motoria. You're the woman and the me. Mira wetera. Welcome to Doctora yo me cuello mía. Como nada se angai. Que no debe cuidar mucho. La boca no hay. Doctora yo me cuello mía. Como debe cuidar. Que no debe cuidar mucho. Yesu ne umirie amenya kore asiare tuo ne Maria na Yusufu na Maria sheria kawaida na tuwe ni dungata mara de korobo deka makerana na kagide tikahe na yakutu wapa kila mtu tosora ne kore abuya kama na basiangai ina debe kwenda moto
Wapi shangwe na vigeregere? Ugereria ipio ando magoko bamenya moekua. Bas. Reu nego tomato ate. Tete vina bere gai. Kogo ndegashika. Tarakate mohuteria kare akero. Kahora rohe uno. Yes. Nego tomato. Ne muthuri tukoragwo twi ambassador na Regina na Sir James. Yes. Wa Korea. Dabe Praise Karatina. Mr. John Kabiro. Mr. John Kabiro. Tehere Martini 20,000. Ne mwamokera 20,000 cia Dabe Praise Karatina. Oh yes. Na riria we Karatina ndukaboeka kuri ugutonya ugatonyaga kuria Dabe Praise ona andu aria matari akamunyweso ni kuri kahua na gacai ni hari hakwigirira tondu ningi to nginya weigirire ati ukihia no weigirire ona ugika undu mwega ukage kuu Dabe na nginya ona cia akamunyweso tondu matikene maragika ati yes moka kuu makaheo makainuka makenete. Thank you. Ngia mundu high five umwira Martin arathimwo. Thank you Dabe Praise Network na muno our chairman Ben Githae. Asante sana chairman Ben Githae. Na noto dito ya muno Mr. Kajim. Na noto reana mutu wa Spencer Premium. Na noto reana airtime. Na airtime ndena cio nyingi. No ni ndarora mwena uria mundu gwitwo Peter wa Gatanga. Eniguo. Na kwina aini aingi muno. Nginya waithini wa Kiandege. Na kwina atungatiri aingi muno. Meguko. Atungatiri ana no na nimekirete nginya kanju. Tutingimaiga rigi. Ngai mwega. Na gitio kinene muno. Ndirenda kurehe the Chief General Commander. Yes. The Akorino Kenya 1. Nigetha atuingirie mahoya-ini ma atungatiri. Nigetha uhoro thie wega. The Chief General Commander. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe Roiro. Bwana Yesu asifiwe Roiro. Wale hawajaokoka saseni. Oza. Fiti rada iko fiti. Asante sana. Jitabo Akorino Kenya 1, the Chief General Commander of the Army of the Lord. Na tukete gukuna gitumi oke mwetu ya kurugoria nyimbo igere cia Martin na tucoke tuthaithe Ngai wa iguru nigetha etekire kuororo ya ngoro yake nigetha atukumire mitino ya barabara nigetha ciana citu igika kigeranio ya KCPE ikorwo na thayo magika kigeranio kiu nigetha ciana citu igika kigeranio ya KCSE iguru rikama tuga na utugi wa magegania na ninge tugithie Dithemba mwaka uyu tugikungwira Ngai witu etekere gukoma mitino ya barabara Ngai witu etekere gutuhena ihinda rega ugai asabira igwa ugai na rĩu na gĩtĩo kĩnene nĩ kwenda kũrequest andũ arĩa othe tũgũkĩte igongona rĩrĩ rĩa Martin angĩkorwo no ikarĩte thĩ wĩtĩkĩra kũrũgama nao atungatĩri aitũ othe mwĩtĩkĩra gũka handaya-inĩ arĩa mwĩna kanjũ na arĩa mũtarĩ na kanjũ tutongorio ni Martin ya mwana family yake nigetha tũthaithanĩre Ngai na nĩ tũramenya andũ arĩa othe maratwĩrora kũrĩa Kameme TV page ya Martin wa Janet YouTube na TikTok-inĩ rĩu nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai ĩrocoke nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai ithuĩ nĩ tũĩ Ngai witũ nĩ aiguaga ugai ithuĩ nĩ tũĩ Ngai atha ithuĩ nĩ aiguaga ugai na rĩu nĩ kwenda kũmũrequest inyuothe
Mwetekera unegera tubaire Ngai na Ngai witu ni agwetekera gutuigwa. Reverend Maina wa UTC, karibu sana. Asante sana. Bishop, karibu sana. Yes, Thank you. Karibuni sana wachungaji wote. thank you so much. Tutaongozwa na Martin na familia yake. Yes. Wachungaji watakuwa nyuma. Asante. Na watugatirĩa mena kanjomoke thutha wa Martin Janet nigetha tukimeta o mwe na rita rĩake. Asante sana. Nĩ mũgwĩtĩkĩra rĩa mwana ngobia itarĩ irembo mũigethi. Mawoi nĩ mũgwĩtĩkĩra? Our overseer. Kama kanida mũthaitha nĩ mũgwĩtĩkĩra? Kama unajua ya kwamba uko na kipepeo na sio kirema, tafadhali weka chini nigetha tuthaithe Ngai. Nayo bandi itu ituhe rwĩmbo njĩra ya gĩkũrinũ gĩa kahora. Gĩkũrinũ gĩa kahora, gĩkũrinũ gĩa kahora. Kahora, kahora. Wekere makema tuine atore iraira ekehingia uira othe atono atwanabi Jehova aigura Tuma au pokee mzigo wako kwa urahisi tena zaidi kupitia Joe Parcels. Tuko kote mijini na hata vijijini. Twakuletea mzigo wako kupitia njia tofauti za uchukuzi kama bodaboda, baiskeli, pickups, lori na hata watu binafsi kwa ofisi yako ulipo. Usichoke ukimpigia dereva na maswali za umefika wapi, kwa sababu ukiwa na Joe Parcels app utamfuatilia kwa starehe zako hadi aufikishe mzigo wako. Kwa mazungumzo zaidi tupigie simu kupitia 0710605555 au 0726325555. Pia kwa tovuti yetu www.joeparcels.co.ke. Katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok ni Joe Parcels. Wewe pia uliye na bodaboda, pickups, lori au hata baiskeli, jisajili katika Joe Parcels Riders app. Uanze kupata hela. Joe Parcels, we deliver at your doorstep. Tutume, tutafikisha.